Ovo je dodela priznanja onima koji su na regionalnim manifestacijama također nagrađeni, pa sada, kako kažu u agenciji Media Invent, priznanja dobijaju najbolji među najboljima. Među laureatima su, pored predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, ugledni stvaraoci, privrednici, lekari poput Miodraga Stojkovića, srpskog istraživača iz oblasti genetike, profesori, zlatna vaterpolo reprezentacija Srbije. Gradonačelnik Vidoje Petrović je na manifestaciji u Loznici za region Podrinja proglašen za ličnost godine, a ovoga puta nagradu je primio za doprinos svestranom razvoju kraja, kao sjajan primer kako može da se stvori valjan život u gradu i kraju kad postoje volja, želja, snaga, znanje i umeće. Kapetan Miša Anastasijević i danas, posle mnogo godina, budi svest da je bogatstvo otečestva u davanju, plemenitosti, društvenoj odgovornosti, dobročinstvima kao Božjem blagu, koje nam srce i dušu vesele, kaže predsjednik žirija dr. Radovan Pejanović. Povelju gradonačelniku Loznice uručio je veliki srpski pisac Pero Zubac. Pa bio sam u Loznici, uvek lepo dočekan. Vaš gradonačelnik je jedna posebna ličnost. Sad sam nedavno na radiju čuo da premijer kaže, priča o njemu kakav je to pravi predsjednik, kako se bori za svoje ljude, za svoj grad. On je čovjek jedne široke kulture, velike popularnosti i ne da se taj grad uruši, kao što se u ovom vremenu mnogo šta urušava. Ja verujem da će i ti projekti koje je nama gostima predočio i kad sam ponovo video sad kako blista Koviljača, nadam se da će tako blistati cela Loznica. Mislim da je ovo zaista jedan predivan trenutak u životu svakog čoveka. Lepo je kada sebe posvetite stvaranju nekih i materijalnih i nematerijalnih vrednosti i kada to neko primeti. Lepo je danas biti ovde u Matici Srpskoj u Novom Sadu, lepo je biti sa ovolikim brojem uspešnih ljudi, lepo je da se i ovde pomene ime Loznice i eto, moja malenkost i sve ove godine rada, ljubavi koje sam posvetio Loznici, zajedno sa svim saradnicima, svim ljudima koji takođe zaslužuju da uvek budu pomenuti kao deo jednog stvaralačkog tima koji su u teškom vremenu davali svoj nekakav maksimum i nikad nisu posustali. Ovo je za mene lično ne samo jedno priznanje, nego jedan snažan podstrek da nastavim da se borim za našu Loznicu. Ako Loznicu učinimo boljim gradom, onda će za toliko i naša država Srbija biti bolja. Mislim da je to obaveza svih nas i lepo je kada iza sebe ostavljate vidljiva dela. Mnoge stvari se u životu zaboravljaju, na kraju pamte se samo dela. Voleo bih kada bi svakoga dana u našem gradu, u našoj prelepoj Srbiji bilo sve više uspešnih ljudi u svakoj oblasti društvenog života i rada. Da li u privredi, da li u javnom životu, da li u kulturi, dakle, da ih je sve više. I ja se nadam da Srbija ide tim putem i ja se nadam da Srbija ovako ujedinjena ima zaista svoj pravi put ka cilju, jer ujedinjeni smo svakako najjači. Divno je biti u društvu laureata, među kojima je na prvom mestu premijer Aleksandar Vučić, rekao je Petrović, ističući da Loznica ide dugim korakom napred u svim sferama života i rada uz podršku vlade Srbije. Priznanje koje je dodeljeno premijeru Srbije u njegovom odsustvu primila je ministarka Jadranka Joksimović, koja se u ime nagrađenih i zahvalila. Lični primer u politici. Politika je često u poslednjim godinama kod nas nekako proskribovana kao pojam, kao delatnost. Otprilike, baviti se politikom kao da radite nešto loše.
a najveća je čast raditi za dobrobit svoje zajednice, za dobrobit svoje države, svojih građana, svog naroda i svih onih koji u Srbiji žive. Volela bih da se tim ličnim primerom koji mislim, ja sam sada i tu vrlo lična, moram da budem, dugo sam saradnik premijera Vučića, znam koliko je posvećen, koliko energije ulaže, koliko iskrene ljubavi prema svojoj zemlji i njenom napretku i u tom smislu mislim da je ova nagrada otišla u prave ruke za ovu godinu. Naravno, nekada se govori o tome da li su nagrade nosiocima javnih funkcija opravdane. Ja mislim da jesu, jer samo kad ste na javnoj funkciji, kad ste u izvršnoj vlasti, možete da pokažete i dokažete da li to što ste pričali ste zapravo i uradili, da li ste ostvarili nešto od toga. Prema tome, još jednom u ime predsjednika